Oke, Sas. Kami menuju ke lokasi syuting. Ada. Di belakang layar. Oke, kami menuju ke lokasi syuting. Pakai dapeng deh, Bang. Agak ada Mbak ya. Oke, selamat datang di Ciwidey. Bintang tamu. Gimana, sehat. Aisyah. Hah? Cuka jangan lempar-lempar nanti masalahnya. Lancang kali mulutmu ya. Aku bosmu itu, kan bos? Action. Lancang kali mulutmu. Aku yang bos lo. Ini dia ngelat. Weh. Saya tuh tenadi, saya tuh tenadi. Aprizal. 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I will live fine. I can't control. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어져. Mulai.